Director Tribal Affairs of Assam along Amen kache thap dunjia phan pherang kia mai kangni. Lahorijan Netaji Colony along heroin pen banghini raikom sai kia rideng kachingna. Kechengsi Inter-Village Football Tournament Championship kapathu. Kardom adaba birtalong pen niliklar ADBP non arjuik tha birtang ton pen. Director Tribal Affairs of Assam pen kepangdak pon HSLC HS above a graduation la pen post graduation ke charli ari soy janga tuma phan ale kacho endunjia phan non chitini phai thom ke parni ki jut siarni hot pon lasila solong karbiari soy jang lo ke charli bom jasimet pet HSLC 80% HS 75% above graduation 70 la pen post graduation atum 65% ki un atuma phan financial assistance special incentive meritorious students atuma phan panong pilo সকলৰ আহিব লগা কাৰণটো এইটো হ'ল যে যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰত মানে এটা নোটিছ ওলাইছিল ইয়াত এছটি প্লেনছ আৰু এছটি হিলছ সকলক এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স আণ্ডাৰ দ্য স্কিম special incentive to STP meritorious students বুলি ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে কিন্তু আমি ডাইৰেক্টৰেট অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ পৰা খবৰ পোৱা গৈছে যে এইটো অকল প্লেইনছৰ কাৰণে নহয় এইটো এছটি হিলছৰ কাৰণেও মানে এইটো কিবা হয় বেনিফিট হয় সেইকাৰণে ইয়াত আপোনালোকক 3 ছেপ্টেম্বৰতে এইটো নোটিছটো দিয়া হোৱা হ'ল কিন্তু আমি আজি 11 তাৰিখে মানে এইটো প্ৰেছ মিটটো মাতিবলগীয়া হ'ল কাৰণটো হ'ল যে আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰাটো আমি নোটিছটো পালোঁ Bangsover Cyclong Ponji leke www.director.wtpbc.assam.gov.in online along nanglitum menche thabdun me pusi pherang ke melong pen pachini pon so butha bardak pen bakhan Ponji fan jadi asa police committee secretary and ansi jadi nagama sa tongnon media forte atong matane kasi pini amay bang da nangdeme khapona nam ke bangala hano letum so notice je Assam Tribune pam ke paklang pon 3 September 2024 ni la so ko thasi enam tak doan student teman isi berita ke itu menunjukkan kecil itu alam se bangkel lah lo je actually bangkel lah nilitum dia make pata der ko itu sampai kita nilitum ada bang itu misal dan kangkong Assam Sarkar atum pen drugs ke pavir jipo ke mangalong polis atum setami kaikia matbor idun pen kachirok tok ke dobom aporahut karbiang long pen Nagaland ahoy drugs ke jor abiha ke claim atum dobom lang pu birta ke long ateng pen raikom sai khia atum do de sang se si kirika kuruga sai deng ponlo lapusona porahut Lahorijan Netaji Colony edona hem along pen heroin long pon lok pusi birta ribdun long Khatkati police station angkang kedam tang chitini phai kep arni anarlo por phai hini malom police atum isi RC jitlapen joy birtalong si Lahorijan Netaji Colony malom donia hem kirika khuruga sai dengpon lapusona porahut edona hem along pen home proxy sabona home pen ke borbet ahormu longpon kelongpon ahormu kelang tarli ponsi heroin mate drugs pusi pangthekpon Lapen, lasolong ahem pu Rohit Paul Arta Ningkaning Koi Lapen,
Rukmani Devi Singh atumaphan police atum nep ingnang pon Kelongpon heroin kadokabe gram truck sikebra truck ratok borner kep truck anaphai longpon lo lapen somindara dang ahit kelong lakre phosusi atangka longji pusi pachini pon Labangso sai kedeng along khatkati OC Nitul Saikia CI Sontron Siam SI Jitumuni Saikia ASI Pankaj Saikia lapen Arya Sangho tum cherap cheto pensi pachun ponlo Heroin lapen kachingnang check bang hinia tumaphan khatkati police station along si hemkang sam beng ponlo News report KTV News Karbilo Charlie Asong Upper Dilaji branch atum chepatir piponsi Upper Dilaji ME School pathuak lamalong kedamtang chitini phai kep ani kechengsi Inter Village Football Tournament Championship pamanpon Labangso kechengsi Inter Village Football Tournament Championship ame ke pamanpon along bikhati mungpen meka chepahem phupon along aluhi sarpwa manpen Rada Cyclem Bangphu Baburam Timung Upper Dilaji SDB Longki Timung KSA Dipu District Committee Chunbang Rakesh Terang Pendanglok Penang Anatum Chitong Dumrinti Labangso ke pathu ki bipon lake Dhansuriya Habar Arlo Araraphan Ansi Pathik Ponlo Lapen ke Chengsia Bangke Dolduli FC Pen Artungso FC Atum Angbongsi Pathu Ponlo Anparta KSA Upper Dilaji Branch along Amepu Rajstrong Hangpen Perangkia Thengno along Kaningje Ponke Nilitum Labangso ke pathu ki bipon lake Dhansuriya Habar Arlo Arisoejang Atmaphan Isi Towar ki me ke Japon mate La anso se akang tui angdeng ke pale dunjia phansi la puson ke pathu bipon lo pusi pachini pon Anparta KSA Dipu District Committee along Sports Secretary Rajesh Timong ahin pen ke pachini pon ke Dhansuri Habar lake Dipurong so pipen che koinora Habar bonta laan apita Dhansuri Habar arlo kaching thur amo thangnata avila Kijuna lang pen chenglok towar la pen kapre ki ongdung ason setami kaching thoramo avipin lang pusi ningje pon Rangsi itu biasa pada lagi transfer ini masuk pas antar perjalanan camping sebelah cepat penonton media kodepan cepat pula ada ini Dhansuri Habar along kami kacing thune apa Franki kerja ponang gitu cuma thar nasi itu nasi akhirlah di ponlah asona taksi itu non ke banggelang obi kimi tumhan ason si khela pen chenglok khela dula pen chenglok kachali ya hinat lapen di mahavar na tiklem ki dam ngi ason mala hai tangki pi pon si anturi pon si itu pi so khela kame itu mas kerja ini bang tangkela jasa met pet penangan obi kimi tum arta be pen raki hormu kirim la bangso Dhansuri Habar ngame penang andolo acha bangso na resto yang tumhan ali tum hin be pene message ki pije sondum lalu nil tum message bang mane damtang tami nil tum labang ke tum khang bom vitali bom ta araki ki chu hormu bang ke labang ke hainu lake munit akai along ije thi nang ge bi anang kon manang ge bi ke lake la so jong si asora ki rimlo pote lake khala anda birang depo asi labang ke Dhansuri Habar arlo ke do bomadim setami DCRF ke parlo era jok ningduk chepaklangpon lasi labangso DCRF ke parlo adim anta puthot ke parlo thuthede jia phansi labangso Inter Village Football Tournament Championship ki bipon alongpen chuningri padopon Ni jasmet pet nitum pini labangso first Inter Dhansuri Inter Village Dhansuri andar lo hai nitum pini labangso jai me deng ponang ko bangke Jasmet pet nitum kar biang long langdam putangte homosting korat chok pen kacil kar biang long hempi kacil bok dum nai putangte nitum la Dhansuri homosting lo bon tami pini ani anta nitum la Dhansuri homosting lo mangke kichali pen chenglok goreng wasa pen chenglok kaching thuran tami nitum mangke hang talong undelang sonsil tum thegam lo aku lapon thegam lo ate nitum Jasmet sorkar phanta mate kabyang tum konsil tum hanta neli kachuni gang tung la bang sobinda holang chuni gang tung bangke ni tum han jasmet pet ni tum dak kido barim lumba jong thun chuni tu kido barim atum han jasmet pet nang kilang kon pet det
pi pating po pating aso nang kibia labang ming dukpi ilitum towar pen tenglok ke charlie hin no militum ke do barin tum ke pinian tan tum ke goreng awar sai kelong tan tum kelong ila ta pen ke kimesen ki jun lang tan tum jun ponong ila pinian tan tum chong ho oba pen sim tum jun apet along lang tum tum ki jun lang apo sini labang ning dukpi nasi ni legar beng long tum mat konsil tum hantam me apong tami ni chunuri lo je ni tum ke do barin tum han ta nang kelang pon mangi pacing bar lang ji kaprek Harsing Ronghang report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.